Ndumiriri ya munini wa President William Ruto na batuni yake ya mwahu wa Tangatanga miaraho ya umuthi ni gwetereirwo ni Akenya na njira nene gugitanywo hihi ni akuheana mwerekera kinyi wa kana ni aranyita mbaru riendekithia ria kugarura gatiba kana ca makiria thutha wake gukorwo akionekana tata umukanitie wega ni ati arenda matuko-ini maica ikuhi. Na ona gutuika Ruto athire na mbere na kuhinyiriria igii wuiguano wa maundu matiganite, mamwe ma mendekithia mao maratiga ciuria cia mwerekera ni uriku, na kwa muhiano mwahu ni uretikaniria na riendekithia ria kuongererwo gwa icigo cia ubunge, no ningi makendekithia kunyihio gwa ithaburia a bunge. What we said, the conversation we are talking about is about reducing the current members of parliament from 600. And I have told you the proposal we are putting on the table, in whatever form, will bring down that number from the number that is being proposed under the BBI arrangement. Ndeto-ini igii gukinyaniria maiganania utongoria-ini na kuhe atumia aingĩ iturwa, mwahu ni uheanire riendekithia ria kuongerera ambunge atumia bunge-ini cieri. Riendekithia riri rikionekana kuhingica muoroto wao wa gutigirira Wanjiku ndarakuithio murigo. Let us have a conversation after the election of 47 women and the election in the Senate and 47 women in the National Assembly. We should have a conversation on Article 81. Ruto akionekana kwaga kumukania kana ni hariirie kuregana na mubango wa kura ya maoni, angikorwo mamwe ma maundu maria endekithitie matikuheo gutu ni mwena uria uratongoria mihang'o ino. There will be no need to oppose the document in its whole, because you can isolate the issues that you want to vote for and you can isolate the issues that you want to vote against, and it will just be as good as that. So there will be no the camp of yes and the camp of no. Kuonekana Ruto tatari na murugamo mukinyaniru wa ni ati arenda ni kuguciriirie woni ngurani, na kwa muhiano Ndumiriri iria erekereirio ni mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi yugite ati hatire na thina wa kugia na wuiguano, no ihinda ni ria bata guthingatwo angikorwo bururi ni urenda gutabania mogaruruku ma gatiba. Mudavadi ningi niongereire kuuga ati Ruto guthie na mbere na githiururi hatari na murugamo kinyi ni kionereria kia mutongoria utarahota kuheana mwerekera. Karibu baba, karibu baba. Maya magithie na mbere mihang'o ya ugani wa thairi ni thire na mbere guku igikuhiriria kuhingwo, na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria uma Murang'a gutongoria mihang'o ino ugite gutire undu wa kumirugamia otiga kuingira itena-ini riake riria ucenjio wa gatiba. Tumesema tutafanya kama Wakenya watatembea pamoja na sisi. Uhoro wa BBI ni urehete uhoro wa macani, uhoro wa mbembe, uhoro wa iria, kwoguo na ni gukorwo nginya gukihoteteka kwandika nginya extension officers aria marithia guthomithia arimi maundu ta macio, kwoguo ni tukugia na faida nene. Ona kuhanoro uguo kuri na mateta meyumiritie megie muingi kwaga guthomithio wega uhoro wigie ungania wa thairi. Andu ni matiga kuhenio ati haha ni kuhitukia kana kurega tondu gutiri undu tocio. Ikahitukio ni andu kura referendum negeko na njira ya thiri o uria tuikagia kura. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wagujiri.